Anyang laki din! Inakpay man ijaayan ni Kumarik Mindalakay. Ha? Ne, taapay manen. Anya man hindi mapan mo aramida ni Jay. Inak umutang iti kwartana. Umutang? Wala kay. Awan nga min pagbayad ko iti lending ko inton bigat. Naira na madlaang awanan abasto tayo. Ala, katun ah. No da maipautang na kan ka. Siya akong timang bayad no maalak ti sweldo ki Jay site. Wala kay. Alamot din amare. Pangaasim ko matapautangan nakpailaang. Ha? Uray sa nga ribo laang. Awan nga min pagabastumi ita. Saan pa yan nakasweldo nila kay ko? Ay na, pasensya ka kuman mare. Uray kayat ka apautangan ngam naranaammet nga rod nga awan. Anya? Amumeten, no adda kwarta kat may salaang asao, itad kun, ngam awan at talaga ti kwartak ita. Nausarmikin nila kay ko anapan nagpa-check up idi na minsan. Aha! Nagadukit arason mo na ya. Di mo pala ibaga nga imot mo da ita. Nagadupay lang nga ibagbagam. Anya? Di ta ka man langan. Awan pa'y sirsirbim ako mare. Salbag ka. No si kay di ada masapul na pautangan ka. Ngam ita, sa usa-ula ang ti isubad mo. Anya lakit din. Awanan, gapula ang tasaan ko ang pinautangan. Ginura na kung dadya abebang. Kita niya nga raw no ginura na ka. Tinapatag kitpod na timbagam nga awan kwartam. Sa bagay matkit di ah. Awan na talaga ti babay na dadya babae. Awan pa'y tinasaya tapan nakisarita na itipada na tao. Day tangarod lakay. Gapula ang tasaan ko ang pinautangan. Kas jay mutan timbagbaga na kanya. Bayamon. Sigurado ang mapanak manen ichismis di ta kaaruba. Ibaga namanen ang naimutak. Padaksen nak manen. Uray pa'y. Ammo mo dagiti kaaruba. No niya ti ugali na. At damutin kadakwada. No patsyenda ti bagbaga na. Ay, kanyang lalaki day. Awan na talaga di Jaminda. Imot namin nga imot. Salbag a babae. Ne, apayan ba kahit? Agong ungot ka manen? Kasanumat nga men. Di pa'y agpautang mati salbag a babae. Anya? No iso ti adda masapul na. Pautangak mati di. Ngam itatasyak mati umutang. Puro sao-sao ti isubad na. Katsan mat nga iso ti masapul ko. Tiyawanan bay na babae. Katamangan mo't ano awan na talaga ti kwartada. Si kamot. Anya nga awan. Di ko namkit day napaklan nga imot. Anya? Addan tulat taal daw na mata. Saan lang amay-may sa ti aldaw kunak manahan. Anya laki din. Ay, una yan ay ati kastoy. Manumutan a doktor tinapanantal akay. Ngam awan latamot. Kita niya nga raw ba kay? Anos latta ka di. Saan tarong ba nga mapukawan iti namnama? Amadaan tayo iti anak. Saan pa'y siguro nga ita? Adun a doktor tinapnapanan ta. Kan manumot din agat at tinagasgastos ta. Gapo iti ag-agas at tinumtumarta. Ngam aging gaita, awan matlat ta. Addan tulat ta ka di ba kay? Ay, dagiti ko kumarek. Addan ti anak da adwa. Talo. Adda pa yan tinaganak iti kambal. Ngam siya, daytoy. Awan latta. Anya nga raw. Kas iti na ko na. Saan ta mapukawan iti namnama? Ang mga nusaan pa'y nga ita, ti para kadata, baka? Kasta talaga mare. Adda matla kasinsin ko akasta iya syudad. 7 years da nagasawa, sakbay da na dan iti anak. Ha? Kasta ka di, mare? Un mare, isasi ka, saan ka mapukawan iti namnama, madan iti anak. Be hopeful kung nada nga ron. Ay, manumatan atawan mi kas agasawa kinilakay ko.
Ado matan dagiti napnapanan mi a doktor. Adon nga agas ti inin-inom mi, ngam awan lakta. Mare, it takes time. Ika nga. Sa bagay matkit di Isasan ka mapukpukawan iti namnama. At dandulat na. No saan pa nga ita, kat intunto. Makapahilak. Kasano nga min amaadan ni Minda iti anak kat baog nga raod. Si kakit dimot. Kan imot na pa'y amin nga imot. Aniya? Ay sikakit dimit. Pagkulamit ang baog ni Minda. Amok abaog dayjay. No saan abaog? Idi pa'y lakumaa. Anaaddaandan iti anak nga agasawa. Aniya? Yung kitaam. Aging ga ita katawampay anak da. Mano na doktor tinapnapananda. Kan mano matan agatad tinagasgastos da. Ngamawan lata. Sana ya? Ay, sika talaga. Nagtured ka mang ibagbagay ti kasta. Anyat pagbut ngak ngay, katpud no matibagbagak saan aya? Anya lakit din. Ay, diya mo ken ka bebang. Dahita imbaga mataytang. Sapay la kuma, tasyaklain ti nang ibagaam. Sapay la kuma, tasaan mo nga ibagbagay ti sabali. Ah? Ang mga numay dalong kiniminda tayta. Narigatan. Si kamot gayam, Mare. Nagsapa kamot nga imay diti balay. Ah, ayun mare. Imayak tawan maaramid ko ijabalay may. Kastaya. Ayun gayam mare. Adaman umay ko imaritisken ka. Ha? Anya ngay mananday ta, Mare. Dayjay man abaog. Anya? Ay, asino man daytan? Una yung tabaog ako nam. Asino pa'y kumatibaog dito'y ayan tayo ngay, no saan animinda. Awan sirbi na anak asawa, tabaog maagayam. Ay, sika talaga, Mare. Ammom, dagiti kasjay abanag, saan arumbeng nga uyawon kan katkatawaan, saan aya? Basta. Katawa ak kan uyawag tanagalas mo nga minti ugali na. Anya? Pagkunamot, Mare? Nakunakday taga putan na pagklanti kinaimot na. Iso ahusto laeng asaan amadaan iti anak. Taimot mga main. Anya lakit din. No apay mo't kami nakasjit ibagbaga na dayjay babae. Ay, kunak nga siyak lang tinangibagaan na iti dayta. Imbaga na malagayam keng ka. Katuan, Mare. Big-bigat pa nga imay inji balay. Oo na yan. Imbaglakit din ata nalapdak ti bagay kat saan ko anatong pa iti nagsinumbanger. Ay, ti mo pa'y lalini pa kiti kastaunay. Parang iso ti pagnakman na. Ay, adan to, Mare. Maminsan pa yung umay jibalay akas naman ng ti umay na ibagbaga. Talaga nga ikakon ti pagnakman na. Unman, Mare. Kunanan sa, nung nasaya at ang mapanakat katawaan dagiti tao asa na makaanak. Isupay Talaga nga awan panunot na. Iawanan ba in a babae? Apay akas ta ti ibagbaga na itiliklik udak? Amo matanda siya babae, Mare. Tiladang uyawan ken katkatawaan na. Salbag abebang. Saan a nakakatkatawat isaan a maaddaan iti anak? Di na pa'y lapagyamanan, taado ti anak na nga uray agduduma alalaki ti amada. Ha? Katuan man, di lima nga anak na kat limamot ti amada, pasig nga inauna. Ay, tangaron, ti saan na panunutan. Naglay nga sumao. Ngam saan nakitaan ti bukod nga bagi. Ay, makapasair matan itirik na daya babae. Bayamon. Ay saan? Saan arumbang abaybayan lang dagiti kaskan kwa na? Ikan man iti pagnakman na. Ay, wala, Mare.
Husto kamat kititi day nga imbagam. Tapno saan amarwam, kan tapno saan nang aramidan iti sa bali. Ay na, talaga nga umap-apoy tigurak iti dayjay a babae. Ha? Asino man laydan ba kay? Dayjay man abebang. Agasaman, gapula ang tasaan ko a pinautangan idi na minsan nga umay umut-utang, nagaalas metten tinapan na imbagbaga kadagiti ka aruba. Anya? Ay na, makapangariyat a talaga. Anya ya timbaga na, iti karuba. Baugak kano, sa anak kano a makaanak. Sana pa'y katawaan. Ha? Una yun abebang. Saan nga amin abanag kat inaangaw? Ay, tiyawanan ba na babae? Ikak man iti leksyon na ya babae. Ha? Saan asyak ti pag-aramidan na iti kasyay? Tasaan na nga mo ti ugalik no syak ti makaungot ko naktumay. Anya lakit din. Ay, wala ako, Mare. Kasta talaga. Nasaya at matanda ka dito'y bebang. Ha? Damag ko akas taunay ti pananguyaw mo kanya. Pudno ka di. Anya? Tapno ibagakan ka anya. Saan ang nakakatkatawa amarigata nakamadaan iti anak. Agyaman kakit di taadda lima nga anak mo nga uray pasigmet nga inauna. Agduduma ti amada. Mare. Ay! Anday ko. Maritarupam, salbag ka. Awanan ka itibain. Sakbay mo akat katawaan ti padam a tao. Agsarming kapay nga umuna. Katawaan nak, gaputa sa anak a makaanak. Ngam di ka makita day tabagem, apasig nga inauna ti anak mo. Ay, Mare, pangasim kumamot huston, nakababain ka dagiti tattao. Anya? Mabain ka ama-amuan dagiti tattao alima ti anak mo iti lima alalaki? Salbag ka. Di ka kat agyaman taadda ni Cardo ang nailawan kan ka. Anya? Nakalalain kang aguyaw. Ngam di ka makita day tabagin. Anya lakit din. Sana rumba ngagsakit tinakam mo itinaibaga ni Mindagan ka. Gaputapod numay. Lakay. Hapay nga minamasapol nga aguyaw ka. Saan mo't nakakatkatawa di sitwasyon ni Minda, amarigatan, amaadaan iti anak. Dahi ta ngamin tirigat na kahit naglaing ka nga aguyaw. Ngam di ka mat makita dahi tabukod mo abagi. Anya lakit din aya. Ala, uston lakay. Ne, hapay. Di mo kaya tatanggan, di bagbagak, tamapaysuan ka? Saan mo takas na? Amom, saan damot nga ibagbaga day taken ka, no saan ngamin agapo iti ugalim. Naglaing ka nga aguyaw, kan agkatawa iti sitwasyon ti daduma. Ngam day tabukod mo abagi, di ka makita. Anya nga ita, imparu padalakit nga rodken ka. Jak nalapdan at talaga ti pungtot ko idi nakitak iti tersena. Pinagsasawa ko na. Ha? Sa itakas lam akong konsensya akmat laang gapo iti inaramid ko. Una yun. Ay na Mare, husto laang day nga inaramid mo. Ha? Husto laang tapno makaamiris mo't basit. No agamiris Amu tayo mo't ngamin ti ugali na. Uray amu na abiddot na, ikalin taga nalata. Saan ko kumaama ibaga day jekan kwa na. Ngam darasudos mo ngamin ngagsasao. Di na pa'y panunutin nga umuna, sakbay nga isawang na. Adda aya ngamin ti panunot na dayjay. Iso ahusto laang dayjay nga inaramid mo. Tapag nakman naman, saan anasaya at dayjay pa nagsasauna? Kasta ka di? Ay na, nagsayat ngayon no yung baga ni Mari Minda day taken ko na.
Wan mare, imbaga na kano di na minsan ang nagranada di tersena ni Nana Puring. Kasta? Ay na. Sapay ado ti tao ijay, na ibabain Ay wan Gusto lang dayta nga imbaga ni Minda ken kuana. Awan nga minti makaitured, amang ibaga dayta ken. Wan nga rod mare, napunwan mo't ani mare Minda. Isuan na ibaga na daytakan kwa na. Kaduan di tao. Imbaga na alima ti anak na itagdudumang ama. Oo na yan. Nakasarak lang aro di tinang ibagay ti daytakan kwa na. Wan mare, barang pag subli-sublian na iti panunot na asaan ang nasaya at akat katawaan dagiti marigatan ang madaan iti anak. No, apay mat nga minakasya ni Bebang. Dilata nga gulimak. Anya nga ita, imbutaktak dalang arod ti bangsit na. Anya laki din. Jak meten maranranaan ni Bebang iji tersena. Kan saan kumeten ang masabsabat dito'y kalsada. Idi pa'y na minsan apadpadaanak ngam awan latamat. Ha? Taapay mare? Aday bakam ken kuana? Awan matkit di mare. Kaya't ko lang tagkid daw iti pamakawan. Gapo iti panang ibabain ko kankwana. Ay na mare. No adaman bilang tirumbang agid daw iti pamakawan. Ni Bebang sana sika? Ha? Isutin mo na nagbasol ken ka. Gusto lang day tiyang inarabit mo ken kuana. Sika lang tinakaiturad anang ibaga iti bangsit nga iduldulin na. Ay, saan ko kumamot nga ibaga day jekan kwa na. Ngam nasair at talaga tirik na. Gapo iti ibagbagana. Sapay katkatawaan na. Baugak ka no. Isuan na ibagak met alima ti anak na. Iti agdudu mga ama. Day jay to mga minababae. Darasudos to mga mintingiwa na. Imbes asaan ama ibaga ti saan arumbang. Anya ngay ita. Gusto lang, mare. Pag nakman na jay, tapno mabaliwan ti kinadarasudos na. Ne, itaman pa'y asaan ka narumrumwar, Bebang. Kasla nadlaw ko asaan kameten narumrumwar dito'y balay. Agmalmalem kameten nga adda dito'y uneg ti balay nga agkulkulong. Apay, mababain kan kadagiti tattao, nang runa kiniminda akinat katawaam. Adday ta, sapay la kumata agnakam kameten, pag nakmam ti imbaga ni mindaken ka. Wala kay. Nakababain man, naamiris ko dagiti basol ko kankwana. Nasayat mo't kidi, ano kasta? Iso nga inton sumaruno. Saan mo nga aramidan dayta iti sabali a tao? Tasi kati ad-addaan nakababain. Katawaam dagiti marigatan ama addaan iti anak. Ngam di ka makita dayta bukod mo abagi. Agnakam kan, ay nyalakit din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anyalaki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.